My Easter egg hand toe. Waar's papa? Waar's papa? I think this battery's going dead. Okay, kom ons gaan kyk. Dat is smart. Kom ons gaan kyk of ons dit Easter egg kan. Ons sal return na die hond. Kom ons kyk of dit iets op jou level is. Kom ons kyk. Wacht net, Jurgen. Moet ik eerst spot waar we tussen gaan. Linda, kom kyk hierso. Kom kyk hierso, kom vat die Easter egg. Kom ons sit hom in die mandjie. Kom hierso. Kom, kyk hierso. Kom hierso. Daar's hy. Daar's een. Kan ek dit kry? Ja. Nou kom aan. Oh, kyk wat hierso. Hou jou mandjie. Sit hom in jou mandjie. Daar's hy. Kom ons soek nog een. Waar is daar nog een? Linda, is daar nog een? Wil je hem insit? Gaan haal hom. Dis sit hom in. Dis sit hom in jou mandjie. Sit in jou mandjie. Dis kyk hierso, Linda. Linda, kyk hierso. Wat is daar so? Is daar nog een? Sit hom in. Wow, dis Sjomme, jy is slim, sit hom in. Dis kom hierdie kant toe. Kom hierso. Dis bietjie doring so ons rom hierso so vir die eiertjie dan sit hom in. Sjoe. Dis mooi. Kom kyk hierso, Linda. Wat's dit? Wat's dit? Kom hier. Kom hierso. Dis kom, dis 'n bietjie modder. Wat is dit? Kom hierso. Dis 'n Easter coin. Zo, ops. Stop. In the tree and everything. Stop. Kijk wat zo. Kan je onthouden waar je er gehad hebt? Ja, alles is zo. Zet hem in. Linda, kijk eens aan, zet hem in. Ik ga hem omzetten in mijne. Kijk ook gelijk zo goed is. Kom eens kijken zo wat in die boom. Kom eens kijken wat in die boom. Hunter and gatherer. Wat is dit? Dis hy. Kom ons kyk of daar nog een is. Kom staan hier so. Wat's dit? Oeh, maar jy is so slim. Mooi my skat. Jy is so slim. Kom ons kyk waar daar nog een is. Kom ons kyk. Oeh, kyk wat lê hier so. Kyk wat lê hier so. Sit hulle almal in. Kom ons sit hulle in. Sit aan. So. Cool, kry ek hem. Daar's nog een. She doesn't like the grass. No, she's not